Astaga zaman tanaw. Astaga zaman tanaw cawalain buhungan tikah lamon ngerabo gugohju lebon iman. Kapah aku makano bukaca dipadikan global nyani ilo ngaku kega ni badan. Mula na angon hasang gambak lamon tilia lain say gatapapang bayakagah laku sana. Mawad siang hape sentok teramba lupa ku sana miwang nguraw makba. Yang ngamuk hatang cawa makai balang ni hati saya salah anak hana ya sibuk de gadget ni. Pudandan masang gaya cucok mejong Bugatti bakong hadap kamera hagama malih lagi. Galak ni han ya lupa kadung anak ngahajong. Pagun laju do kaya ku tetang mak metebong. Badan salah pangkasa mahaga cunga kilong. Kindaw lagi tedaya sekob dalih kejambong. Mahaga ti kemana ngakibo ngambarucut kuwawa napas dada palas hulu dadunggut. Bokong luwak cawana tugo mengakiputtud kadu zaman nahana api palu ribut. Semuli mapubani semapu ditatuki lebon kasa liom ni halo ganggu muhini. Bela dihulang hali celana lejing pelik. Makai kawai you can see bah kelupah nabuki. Usah kihaga nulung jamah ulun tuhana sa risok haga nyegung maksa ko kagana. Midlamban katong lijo kung midok mawat hendam na maksiwan di ilung tugo de kane bela. Makanay mamok hingga injuk sa paling kaya. Udut gabus do cita kimakanaw mahaga. Hindi ko managaya huki laju menuha. Lupa dekang berkaca manangango kanga. Magway mamidokan kakerja maangon na bela bensin literan hulang hali kelaya. Telambun ko pupuhan lain ikah sa ruwa kaminja kemawasan tigukah yang nyenganga. Sehingga kadu puput nutuk harus dunia bela mejong cempaput mak tuha mak menguha. Singgiya ti upload ti pajang kusunyin na ku cara mak upatut pagun niletak juga. Upuh komen ni jama disan ya rasa bangga singgo jepul tuta cakap nihan pangkasa. Jalak supnya na jauh ja kira-kira kupok lebih ja kita kidang hama raya. Hab dia puari sangan mawat kisunyin mula waya kusani kenyen khang ni bu penyin. Dan kuti balak hati lainnya bani lain cerita saya terjadi apa yang sa manjin. Lambar 21 Oktober 2020. Putra Barnas Manai Kidung Sakti Serungkuk Barnas Belalau Lampung Barat.